Turi ku munsi wa gatatu w'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine byinjiye muri 2023. Ubu inkuru ikomeye cyane ihari nuko igisirikare cy'Uburusiya cyashegeshwe bikomeye n'igitero gikomeye cyagabwe na Ukraine kigahitana abasirikare batari bake b'Uburusiya mu ngunga imwe. Uruhande rw'Uburusiya rugaragaza yuko abasirikare baguye mu gitero cya misile zatewe na Ukraine babarirwa muri za mirongo, naho Ukraine ikavuga yuko ahubwo ari muri za magana. Uburusiya burashinjwa uburangare mu bwirinzi bwabwo bwa misile kugeza ubwo Ukraine ibumena imisaya igatwara ubuzima bw'abasirikare amagana icyarimwe. Leta zunze ubumwe za Amerika ngo zikomeje guha Ukraine amakuru y'ubutasi ku hantu ingabo z'Uburusiya ziherereye. Mu yandi makuru ariko, amakuru ava mu mboni z'ubutasi aragaragaza yuko Uburusiya buri gutegura ibitero bihambaye kandi bizamara igihe kirekire bikoreshwamo drone z'ubwiyahuzi. Ikaze kuri Gentil Gedeon Official, turebera hamwe iby'iki gitero gikomeye cyahitanye ingabo nyinshi cyane z'Uburusiya. Muri iki kiganiro turi kumwe n'urubuga rw'ubucuruzi rwitwa umumotsi.com. umumotsi.com. Abangaba rero bakora ibintu byinshi cyane, byinshi navuga nka bitanu. Ariko uyu munsi ndakubwira kimwe gusa. Ikintu cya mbere bakora cyane ni ukugufasha kubona ibicuruzwa by'ibintu ukeneye wibereye mu rugo. Urugero, nka kuriya kuntu abantu batsindira amasoko kandi ukaba utazi ibiciro biri ku isoko uko bihagaze. Birumvikana yuko niba utazi ibiciro biri ku isoko, ni ukugenda uzenguruka ahantu muri Kigali cyangwa ahandi waba ubizi, cyangwa ubariza no kuri internet ngo urebe ayo ibintu bigura. Computer igura ngahe, ibikoresho runaka bigura ngahe, mbese ibintu watsindiye ku masoko bitewe n'ubwoko. Umumotsi rero wo ugufasha kumenya buri gicuruzwa cyose nawe gishobora kugura, uhereye ku bicuruzwa bito kugera ku bicuruzwa binini cyane. Ni urubuga rwiza rufasha abantu cyane cyane batsindira amasoko cyangwa se abantu bashobora guhendwa runaka. Ariko kuri urubuga hari n'ukuntu usanga abantu babona ibikoresho nko kuri internet bakabibona nko ku masoko mpuzamahanga ayanga tumenyereye nka Alibaba, eBay nandi. Noneho ukavuga utari iki gikoresho cyangeraho gite. Birumvikana nta kundi bigenda, jya ku mumotsi.com. biroroshye cyane. Urasanga izindi service nko kuranguza, kubona imizigo ijya mu modoka yawe n'ibindi byinshi cyane. Ikindi ni uko abantu bari mu ntara, aho waba uri hose mu ntara, washimye igikoresho cyangwa se produit runaka warangiza ukayigurira kuri uru rubuga banayikugezaho. Delivery murayivugana. Ikaze rero ku rubuga rwa umumotsi.com. Bahamagare kuri 0783166693 cyangwa ubandike kuri WhatsApp kuri 0783586449. Abasirikare benshi b'Uburusiya biciwe icyarimwe mu gitero gikomeye cy'ingabo za Ukraine cyakoreshejwemo misile z'ubwoko bwa HIMARS zohererejwe na Leta zunze ubumwe za Amerika. Igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza yuko abasirikare bacyo 63 aribo bahise basiga ubuzima. Ariko Ukraine yo ivuga yuko abasirikare bagera kuri 400 baguye muri icyo gitero. Iki gitero cyagabwe mu mujyi wa Makeyevka muri Repubulika ya Donetsk nk'uko Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya ibivuga. Minisiteri iravuga yuko Ukraine yateye misile 6 ku nyubako yakorerwagamo n'iki gisirikare, maze birangira misile zibashije gutobora ubwirinzi bw'Uburusiya zigera kuri targets zazo. Uburusiya buravuga yuko ubwirinzi bwabwo bwabashije gushwanyaguza misile 2 gusa. Ukraine yakoresheje launchers za misile kabuhariwe mu guhamya ku ntego zohererejwe na Leta zunze ubumwe za Amerika za HIMARS. Iyi HIMARS ifite ubushobozi bwo gutera misile nyinshi icyarimwe kandi ntizibushe intego zazo. Umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya Lieutenant General Igor Konachenkov yagize ati, bitewe na misile enye zari zitwaye imitwe y'ibisasu biturikana ubukana, abasirikare b'Uburusiya 63 biciwe muri icyo gitero. Lieutenant Igor Konachenkov avuga yuko ubutabazi n'inkunga byose by'ingenzi bizatangwa ku miryango y'abasirikare bose basize ubuzima muri iki gitero. Mbere na mbere, iki gitero cyabanje gutangazwa na Minisitiri w'itangazamakuru muri Repubulika ya Donetsk, Dani Belzenov, wavuze yuko mbere na mbere izi misile zari zigambiriye inyubako y'ishuri igisirikare cy'Uburusiya cyari gikambitsemo muri iyi minsi. Misile zakubise inyubako
ubwo abasirikare b'Uburusiya bari bakishimira umwaka mushya. Amakuru aravuga yuko kugira ngo igisirikare cya Ukraine kiboneze neza misile zacyo kuri iyi nyubako abasirikare b'Uburusiya bari bahimbariwemo cyahawe amakuru n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burusiya yamaganye bikomeye cyane ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kuba uretse guha Ukraine intwaro ziremereye cyane bunayiha ubufasha bukomeye cyane bw'amakuru y'ubutasi ku bantu hari ingabo z'Uburusiya. Amashusho menshi yakwirakwijwe na Ukraine agaragaza inyubako ndende y'igorofa yafashwe ikangirika bikomeye. Bamwe mu basesenguzi bavuga yuko ari uburangare bukomeye cyane ku Burusiya kuba bwaremeye yuko abo basirikare bajya mu nyubako imwe kandi nta bwirinzi bwa misile buhambaye buhari. Mu gihe Uburusiya bwo buvuga yuko abishwe ari 63, Ukraine iranyomoza ikavuga yuko yamaze guhitana ahubwo 400 ingunga imwe. Minisiteri y'Itumanaho muri Ukraine yavuze yuko abandi basirikare bagera kuri 300 bakomeretse bikomeye. Ni imibare itabasha kugenzurwa mu buryo bwigenga, ariko Ukraine niyo yabanje gutangaza aya makuru, nuko Uburusiya buza kuza nyuma buvuga yuko hishwe 63. Al Jazeera ivuga yuko mu gihe aya makuru yaba abaye ukuri cyaba aricyo gitero gihitanye abasirikare benshi icyarimwe kuva ibitero by'Uburusiya byatangira muri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka ushize. Iki gitero cya Ukraine kije nyuma y'imvumba y'ibitero bikaze by'Uburusiya mu mijyi itandukanye muri Ukraine. Moscow yatangiye umwaka mushya nta kuruhuka, ahubwo ijoro n'amanywa yagabaga ibitero bikomeye cyane mu bice by'imijyi harimo n'iri mu birometero byinshi uvuye mu murwa mukuru Kiev unavuye hafi y'ahari imirongo y'urugamba. Ni nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru cyari cyashize Uburusiya bwateye misile nyinshi cyane muri Ukraine ku cyumweru no kuwa mbere nabwo yubuko. Noneho ubu ngubu burakoresha drone z'ubwiyahuzi za Shahid zakorewe muri Yohani ubundi zigasakambura ibice bitandukanye bya Ukraine. Kuwa mbere w'iki cyumweru Ukraine yavuze yuko harashe drone 39 z'Uburusiya zirimo n'izari zigambiriye umurwa mukuru Kiev. Ubutegetsi bwa Ukraine buravuga yuko ibitero byinshi by'Uburusiya bigera kure wari ikimenyetso cy'uko bwamaze kwiheba, bukaba bwaramaze kubona yuko n'ubushobozi bwa Ukraine bw'ubwirinzi bwo mu kirere bwamaze gukara cyane, bigizwemo uruhare n'uburengerazuba bw'isariko. Andriy Yermak uyobora ibiro bya Perezida Volodymyr Zelensky yagize ati ubu Abarusiya bari gushaka inzira zose batugabaho ibitero, ariko amayeri yabo yose ntacyo azageraho. Ikirere cyacu kizahinduka ingabidukingira. Ku munsi wo ku cyumweru Perezida Volodymyr Zelensky yashimye byimazeyo abanya-Ukraine berekanye kwishimira ingabo zabo, avuga yuko imbaraga zose z'Uburusiya zizahinduka ubusa. Ati yaba drone, misile cyangwa ikindi kintu cyari cyo cyose nta kintu bizamara bitewe nuko duhagaze kunze ubumwe. Bo bunze ubumwe kubera ubwoba. Al Jazeera ivuga yuko Uburusiya bwemeza yuko ibitero byabwo byashenye systeme zo gushyushya ingo bikanatuma amamiliyoni y'abanya-Ukraine aba mu kizima. Ibi ngo bigamije kugabanya ubushobozi bwa Ukraine bwo kurwana. Guverinoma ya Ukraine ivuga yuko ibitero by'Uburusiya nta ntego ya gisirikare bifite, ahubwo ko ari ibyaha by'intambara byo kwangiza abaturage b'abasivili gusa. Ubu rugamba hagati y'Uburusiya na Ukraine ishyikiwe n'uburengerazuba bw'isi rugeze mu mahina, rumaze gushyira mu kaga ubuzima bwa benshi mu banya-Ukraine. Ntabwo bafite uburyo bwo gushyushya mu mazu kandi bari mu bihe by'ubukonje. Impande zombi nta muhate wo kujya mu biganiro by'imishyikirano zigaragaza. Uburusiya bwanze ibyifuzo bya Ukraine na Ukraine itera utwatsi ibyifuzo by'Uburusiya ku bigomba kwitabwaho mu biganiro. Ibyifuzo bya Ukraine bigera ku 10 nk'uko byagaragajwe na Zelensky. Ibyo bisaba yuko Uburusiya bwubaha ubusugire bwa Ukraine ndetse bugakura ingabo zabwo muri territoire zose za Ukraine kugera no kuri Crimea. Uburusiya nabwo bwavuze yuko Ukraine igomba kubaha ubusugire bwayo burimo n'ibice bine biherutse kuba ibyabwo, birimo Luhansk na Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine na Kherson na Zaporizhia mu majyepfo. Ibingibi byabaye iby'Uburusiya biciye muri kamarampaka abanya-Ukraine bavuze ko ari ikinamico. Perezida wa Ukraine ubu ngubu aratangaza yuko Uburusiya buri gutegura ibitero byo mu kirere karahabutaka bigamije gushyira hasi Ukraine. Yavuze yuko mu minsi ibiri ya mbere ya 2023 Ukraine imaze guhanura drone z'ubwiyahuzi zigera kuri 80. Mu butumwa bwe bwa buri mugoroba yatanze ku munsi wo kwa mbere yavuze ko amakuru y'ubutasi yerekana yuko Uburusiya
bushobora kongera ibitero byabwo muri Ukraine mu ntangiriro z'umwaka. Ati dufite amakuru yuko Uburusiya buri gutegura ibitero bigari bizamara igihe aho buzakoresha drone za Shahid. Ni ibitero bishobora kuba bigamije kunaniza abaturage bacu, guca intege ubwirinzi bwacu bw'ibitero by'indege cyangwa gushyira hasi ibikorwa remezo by'ingufu byacu. Ariko Ukraine izakora ibishoboka byose kugira ngo ibitero by'iterabwoba ntibigere ku mugambi wabyo.